Ninkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheruthe mwena arua iri tariki 1 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2024 amo na nteto iria nkureterete ni Bishop Buria gutariria kurega kung'anirwa ni utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza. Mbeu mbithi Tharaka Nithi kuromba kurungikwa kwa maandamano jarojo jaria jabanganitwe ni Gen Z. Minista wa miunda kuromba mbeu mbithi bate Kenya ngiotonga bwa mwingi kiri maandamano jarojo. Akuruba mwiriga jwa buthuguchi kuthithia muchemanio kirigeria ria kuagirithia mantu nturene. Nani ngetwa Maureen Kinya Antone ya Christine Wanjiru mwonaniretwa mathithio ni Purity Richard. Bishop Edward Buria ni ariritie utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza haria kuwa kinya kethira kanisa ne aringire nje kibone ne Rais Ruto kujukia utongeria kanisa itinganiri buru ne uria mantu jethiritwe jagitithwa na mbere ni achokete ameneria bunge akiuga barite merato jirato yake tombekia kubaguna bubongwa na kurirwa buru ne mukenya wa withire Muthuru Muriuki ni agutwambiriria. Actually, kinyanta to kuona ikarika ya baba gwitwa Generation Z na political landscape ratu eneo anto bakinyita anto baba ugatire turikane ni anto baba mawerane jao jo jaiku indraba campaignaga ibaugire bakathithia bubu na bora bungi. So what is happening is very, very simple. Ojo nandi ni Bishop Edward Buria urari mutongeria thinjiri ndene kaunti Meru akiuya kitumi kira kinene mboimbe ya kona bakiandamana ne bathina njara pone tia cheri baba kikurukira anto baithugania bakathugania problem weji ni Generation Z yake yonke nayo. You'll be surprised. Nteto eje kwanza naretho kinkuruki na ibwa anto bamenya jau imichi yetu kwanza nonto ana baba ibakugo rwaria rurachari bakwaria urachari by frustrated urachari baoba batakumenya what to do urachari baoba kuigo bakaigo baba tena batakumenya nata kwa bakomba kuthiria kinya thini rimwe irabo kurukira na ndi discussion eje anto baraba umetegera na baraba ko me address ni na njira eje. Number 1 ana baba ba umereta nonto bena energy na bena ibakuba batomba bo kumeria kirachari baba kumeria achari bao ibaerirwe batura baeretwe anaba bakiwo batomba kumeria jau amno bubu Bishop Buria akiwa tongeribo chiendera muno nonto bare unda mawatho jaria tagabatetherie kuthoba kithuro kairi itigutegera thinera ina mukenya problem ira iri nene ndiguro Kenya policies chokeria kairi anaba kira bakurira policies nonto bataka bakona turaria mantu ya equality equalize, but that is not what ukarika and wanasiasa erethro national erethro kumakire gwita county levels by the policies tiao kenda bomba kuona elected next time nteto eje ya Generation Z nira changerie the political landscape in Kenya forever and ever. Amen. Things will never be the same again. Na kwa pumenyera muno nontu ana baba batekira kethe bakomba kuthia mantu ya bakuthia from a national point of view kinyana atori mashinani baka demand erethro ni MCA erethro ima governor erethro ni MP bana bo baka demand nontu tukabate kumenya bwambere ariwa kigina jambasari kibwiro tajanirwa buru na mbese iji iko kubashukuru nekenda mwana onde amenye na kiotika kuthomo theri kutina kuthange kwa kana gochwa mutongere kinyoriko athetherwa imbi tumtukonda basari kaya kwethro itomba ku policy mbo changewa na changewa mbeche ichi gutaki iko basari either through the national government kana through the county government ikethro chonde chiri kwa skuru ana bonde kenda tumba kwa bagwa equalized ana bakero ake thoma bwega okurukare
irethirwa ni primary, irethirwa ni secondary, irethirwa ni university, kithomo giaku i guaranteed. Lakini what do we see? Go to bursary. Bursary is selective. Eka kwithirwa kuna mubunge na kinyongo na mucheri muna kana kagwata na bursary nonto MP kana kinyaba bali ndani county levels bakawo ni political opponent kwao kana karaga kagera kithomo au Bishop Buria akiorotera wamba bubingi brabo konengera ki thirikari baraba kuia ntuko wamba tu na bonde ne thirikari amba baba eburu baraba yaba kayana kunyo nabo bakeberua kinyake ya kwithiro tukio tukugwatire ugata muntu mwamba onkasheria angegete I mean kuna mantu mo obvious yete kunidi gutinda kuga twetere muntu nera gwa kararu tere na akeberua sheria ne thingatwe inarege ya kumuthereria ikamuthereria nao lakini te mantu antu bakuona obvious ana baba kuona na bakona kinyere mwe erethro ani kuria na baba te kuona kethro ni some of baba ochitro baratonyera kithirikari goro na nandi muntu gwekira tha milioni kwe muntu gwejuke muchibi nuntu nguri joai yo mangirianga magana jangana what for kana bange batora na ndege kuthiuruka I mean sincerely speaking na kigoboja kanisa bategweretwe ndonte guru ya Kenya gwitithu na mbere ne tumero na nyamuno muno kwithirwa iri platform ina na muno ya wanasiasa na mwankatha hii kwejaga kuka kwanza araba kaja kwaria ciaca ciao ikire makanisa yetu bakuga abaretete otethio pastors and the churches to protect nyombe murungu ekare ura Jesu augire eji nyombe baba etea nyomba ya tunyani na rongo na ntubakuja kunengana era mawera ne batingia nyombe maromba arandeni from the church point of view I want ntetumira mugambo ku regret lakini ngatumira mugambo kwa disappointed. We are really disappointed. Ondo tuto arigaira u. Na kile manto jeki ando brabo totoro bwao kumenya bolithi akero akire mutorio mugongo uyu. Au nkwana kuombuge mutongere watonde guruna nagere gutonia kuna disconnect. Ugo rugo ko tukwanda kaire kabakaire nthiguru otonyera gutwira mantira tuonera ke the previous governments uroga thirikari tutukona mantuja brutalities juna so what is not happening? Ora ni the head of the state. Kinyedrwa the police is an independent body and that's great. Lakini ande tukiurian at the end of the day who is the head of the state? I am the senior pastor here of Kambaga Christian Center. If something onto bokadho kare nyeke that tuna so many departments no uru kiuria kia odhoku bubu na kana Kambaga Christian Center ioni Mutuli Murioki World TV mutilijo kangangi Bamwe ba atongeria bambe umbithi kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni barombete Gen-Z guteria maandamano jaria babanganite ntuku ya rujo bakiuga gutino batubwajo ni untu thirikari ni rikitie kurekia rwaria rwa finance bill amona bu ni barombete thirikari guchonkuna ni mbio yongwa igutuma mbecha irega kungana Kenya bakiuga mbecha iria nyingi cia Kenya ciuraga gukurukira unkumania ni bakuoneka kinya kwithirwa bagikenera nthuki mbithi kuma Tharaka Nithi ni kwithirwa batironeka kwithukira abunge taura gukujirwa ntere ingi warira mbeu mbithi babangirite kuthithia mbere maandamano ntugo ya ru bamwe bagondeni akaunti ya Tharaka Nithi ibauritie barabangi barekana na maandamano mamu bakiuga ati tayari ibagwatite kira barendaga rira Rais William Ruto ateyanirie bill ya kigina bariuga utongoria bwa murengo wa Azimio ibubutigitwe bukingagira maandamano mama nuntu bwa kwiguna bobongwa ntiuga maandamano malume themeku nonto the president is our boss of the country, we respect him na nitugwetikia ata tudanganya na tubenetie for a very long time nitugwetikia by now twatigana maandamano all our intojonde tukwaleria igatuika jia kubingu ugo tukubewa kanya kakuthikirerua tukandamanira ki nokore kwa tukiandamana twina intentions cienge itezi abo finance bill mukuru lenganite mbiti ekuite karuo mbiti ane kurekia ruo
mukurono ni mbitiro ni muntu no amenganite akina ligwa atiri kande bubu mbiti ali kande bubu tale bwa kaluo bulena sababu yenge. I want to say that Azimio leaders anoka national wide Azimio leaders maratonyere untuyo no tuka politicized maandamano malonto niyo president na aretikire etikira meka lendi marania na youths ni twetikire gukuru anatwi ni twetikire kunika lakini under one condition tuterwa tumetenga na tutibenwa Undore buthirikari ya Kenya Kwanza maingi mamenyeretie ibakathite abunge bago nuntu bagwitikiria kurekana na bill no. Our MPs ambao walikuwa wamevote yes anamo ni maraugire wamesikiza youths na huku president ya ugama gwetekania nabu, kwa hivyo wakuja kwa mwananchi wa kawaida waongee, tunaheshimu hiyo. Nkuruki ibakathite mbeu mbithi bantereche Tharaka nuntu bakurega kuthingatira mataro makwinyangia michemanio ya atongoria bago bakiwetaga ngerekano ya mwothi wa kanchemo ya ntereche Marimanti urari na mubunge Tonga Murugara na Patrick Munene. Ni Tharaka ni none unity mbega muno kuri Gen Z nwe gwitwa Gen Z untu ni none mambatirite despite Gitonga Murugara na Patrick Munene maripo na mavotire yes ni none Gen Z itaina thina na nona mena positivity muno about GG gutuika na kwigwa na votire yes ni makuona maendeleo ma GG amareterete kuri Tharaka constituency thirikari eno lakini negwiria ugano akwigwa kiriro kiao na auga unto president ni murato wae personally agekara nthi na president unto ali committee ya JIRAC agerie kueleza president bumankirotha Gen Z no ilikanye on the tetheka na cia chama twikite makama ndira youth mathi mari arebi mabalagania kiathokera kira ikirutike Tharaka but I want to thank the Gen Z's Tharaka nuntu ni mapotire gutwika kam mathikiria tongoria mao ni marungamite mutongoria untu nitakama tethetie otherwise ukigua ate matethetie macha kuthia against we kuwa na mama andero na magori wanchobi wanakula lakini makene kwa mutongoria onwaji wajiji amanogu ibakromba thirikari ithikirie matheta mambe mbithi ithirie winyangibo ambia cia mwingi kenda yona mbia ikugana cha kuthithia mbere mirandi ya uthina mbere. Genezo Zendi yete kuandamana nuntu wa finance bill yonka Genezo Zendi ni kuandamana nuntu wa mbia cia mwananchi kuyo na igaka guntu kungi kwingi ningitumio kuona makiuma bau Nyeri makathi makabebia supermarket ya mumbungu wa Kieni kankwira na siasa mamo kuona makimobilize generation yene no gukutharakanithi andamana ni bakinya bantu ana generation yenu yambire kuyuria ciuria enyomba iria twigucani ciakitwe na mbia ciari cia thirikari ciakitwe kwa mamuntu ticietu makathie kuna makabibia nyombeni ni maishu bunge ni malete mswanda mwega gutuike antu makiandikwa ni makwandikwa kwena uwazi untu county imingi kana gukugo untu gukwenge nwithagira antu tona advertisement lakini kuandikanirwe. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Muthoji wa siasa Oscar Mutugi yaugite abunge ni boba chokeretwe ni nthao nyuma ya Rais Ruto gwitikiria kweberia finance bill. Mutugi yaugite abunge bara baingi kinyane bare mikuriunga isigone biao ni kwithirwa baria babaringire kura ni bakuigwa baringi bonene abunge baba Meru baria baingi ni bakiama kia UDA ni bonekanire kugwata mbaru wenti bwa Rais Ruto antu akuthingatira uge bwa aringi kura untu bubonande bukioneka kuangaratania njota ciao cia gisiasa. Mutugi kare na Rugonoru. Nyuma ya mbeu mbithi na rietwa Gen Z kuthithia maandamano jama rito iguru ya muswanda jwa kigina jwa mwanka jwa 2024 gukuru kwa ni mbunge nene na mutongiri wa mugongo ethira kirita migambo ya kuregana na muswanda juu na ndi akiaria muthoji wa siasa Oscar Mutugi ariuga kiri musetho juu junthe abunge baraba kurukiria muswanda juu ni boba ringite mbao ya ome akiuga nande batena kanya kange kakwithira gakiregana na juto ora mutongirwa mugongo arareganire na juu wonanitie the biggest loser kana barabombite baraba kwithirwa bakiringika muno ni makarika za finance bill u kwithirwa gichokwa ni members of parliament na members of parliament gitumi baringikite sana ikuithirwa whereas president narari na kanya kakuricall finance bill area members of parliament kutikanya barethirwa bena ko kakuithirwa bakichokia kura yao ya yes iria baringire ndene parliament despite
mwananchi kwithirwa akiaria na mubunge, ananchi baritite maoni zao kabisa na bethirwa bakira bunge bagakurukia finance bill na bunge nabo for one or the other reason kethira ikulazimithwa balazimithirwe ndene ya bunge kana kethira kabatathikirirwa mwananchi augire ibetere bakurukia finance bill. Kingi Oscar uga bunge Bamero kuma bare gukurukia muswanda jujwa kigina ne baurire maturene na ntumo yao nandikire bone gucumiria kiri mwingi batige gwichitha bomera baranire na karibara babaringire kura bethire bakibera gitumi bakurukia muswanda jo abunge betu mwanka thaici ngutigia kuma bill ire gukuruka ura tumenyeretie kubona naza weekends bakithiurunka na ngari bemicemanione betunicene ibethiritwo baurite from the public eye ntikumenya ni nthao ntikumenya ni ugwa indi abunge batichitha mwenkotirio ibaumire beze baranirie nantu babere bwa mbere nikibaringire kiuta tino uria mwananchi enda kura finance bill iringwa na kethera ni urekeri no ntu kuona bangi ibakuromba urekeri ibeze barombe mukari urekeri no ntu kinya baichitha ntikuona jeka kwiro bagaititha mwenkotirio Mudiene Oscar Motugi aromba jensi gutigira kenda kwebera mathina jara Kenya gukurukira thaiji kire kithiro na twetete batigire bari na kura na bathure atongere bate kuthuria ni kiamenekere kubari na bethire bagicebanire na kuthura atongeria na njira ya musibi jwa kiama tweberie ni thina ya kuringa kura on party lines turetereni mutindo zo kuringaira antu kura on merit keri potra titoshia wero rea kwari etwa ni Mutugi kare Charles Mwenda umwe wa mbeu mbithi uria wonokere Cherera nyuma ya kurathwa kagita maandamano jantuku ya Jumanne nthiru norotete borithi ni kiria kuga barathanaga utheri ni untuwe akirathwa ari njirene aanite kwao aigiki ni mbeu mbithi bangi kagitaga kwamburwa sibitarine ya level 5 mbeu mbithi bababa ugite batinoga mwanka batigire Kenya iria ntwa ega Muthuru Muriuki ari na ripoti ichi. Charles Mwenda kubia no mwambo imbithi barabonete ndingo nyuma kuthwa bakirathwa kagita kara bari maandamano ntereche maua india mambopu agitetheka nyuma kunya cibitari nene ya level 5 ara mukiro rigitani muthiro na arua ombite kwamburwa augitewe atikumya niki gitumi arathirwe nonto inyari kuraja na kambi ya borithi ayo ndari victim o risasi era anto oibaswane ndaringiro mawana ara bo maburu askari baba yonto yo anshutere are kuraya muno ndare almost 300 meters I mean kuma ke station yongwa na ndaumete skuru ende ya kumanisha ba shuti aimlessly takwende bare na special target ba shuti risasi odheri na yaumbere ombethira unde anto bare baba inge muno thokone na risasi yonto ye ungwetekia eke yombethira boboe nonto ye mbethira side right at least nkawa eke ya kwithira side left the history kethwa renge ndekinya uno sogere murungu nkatho muno nonto bakwithirwa manto ya tathukire Gen Z nakwenda twari tutari na sila ote muntu inyomwa athetere kwithira na ithimu te muntu athetere kuwa na ringi lakini thirikari ni aturire yanjirira kwela bullet anyhowly na yethire affect some people like this na we condemn those serial killings irachi happened not only in our county but in our country na nkodemoni mantira borisi bakugita ja kuringa na risasi ambuge ya mutano rea aringiro risasi mugongo ya umira mbere na menyai mwana mtu kuringa risasi menyai mwana kurera maandamano ne yogwa bagutetera atutitera no ntu bawe enka etera everyone in Meru County netera mu Kenya akiwa maandamano ja bathithite tari jotheri no ntibombere kuthikirika bakiwa kagita karabera watongere ni baruju irukinyite bubonka muntu ore maandamano ne na Gen Z bonde betikie batatere ngwe endo na ibatere ngwe maana ibonto ombeta kwethirwa bill ira rio suspendwa
na mantu ya maingi yarabenda kinyoke thwa yonde ataumbeka itukuonania no ya jirene kumbeka ende ngoe batere ngoe na umuhimu muno na takwende turakinya mwisho no gatwendelete baugire batu itwe readers barojo na rojo na ndiro rakinyire uto tutongeretie ugatu kwe wagento tugatu ei 500 kenda tu eta street na to demonstrate ibatu twingo tusienderete na ito tukumenya imbi tukufightira kuhusu na iboya sana nyano to one Gen Z kwethira by united for a common purpose ya kuruira kesho yetu, na nitawaomba sana tuendelee na moyo uyu rumwe na ona kinya kithiriba kwa mukiri makania mwanya maugite bo bageta na mbere gutetera Kenya unikira nkwariria to receive threats to youths ukethira baba ingi bakwethira ito mairwa emails ukatha ukithireta na wainyake online platforms nonto bama ukira wanike ukuthithia for example kaya no konekana keminde okathreteniwa bange bakero inya bathithwa mantu ja maingi but to youth to ko geria kuga ito koromba tutige ko receive those threats nonto mantu ja to kwariria turariria mantu ja youth turariria mantu a Kenya niyo tumeukone turombe kuthirikirwa nonto katha ati mantu jo thire turathithia tutengithikirwa kiomboleza ki the fallen heroes na heroes. Niseme kwamba next time thirikari ielewe pia wao sisi tunawapigania batute atwari na ubinafsi witoria street ine na takwende to enjoy kwithira to street ine. Tulikuwa na roho moja na goal moja kuringa and finance bilira because ne oppressi na oppressors ibobara kioti ntuko ya kinya obabare oppressed ibobara kia oppressor utira kinyaria na ibonto borona turera kia kuinya the oppressor no ntu ibatura ya mutine ninkatho kiparabo no bachibinde ko batetheria parabo mbite kwithirwa be of help kiriwe ko ya kumwana na kinya Gen Z baba ushumire na bakuja kumuita na sibitari na barabara changite grupu nerera rewe ya mchango na mono nshokerie mheshimiwa Mwenda Ithiri nkatho nonto bwa kweja na tukirira bili la yotigere na tokwiboeka nonto moeto akuma naja sibitari arandi chanjiro yako Robert korali na changamoto cia mbecha but naru akomba kuma na iboya sana nonto nyaba Mwenda Ithiri ruari ututoreria Mwenda ruari ya chibitari Meru General na Mwenda aisawa na nsokeria mheshimiwa umbete kwithirwa imbeyira nkatho muno nonto ingwetekia no kari ombere okinya wandine ruari akinyire in fact akinyire mapema mno biu ni kuiboya nonto bakwithirwa na nkoro yo muntu muthuri Murioki weru weekend mutiranjoka Onde Gen Z erigeri guchokera maandamano ntuku ya rojo. Minister wa miunda Alice Wahome ni aboritie gutigira gutena winyangia bointo bya mwinge zabura gwa kujerirwe kiumia kithiru nkuruki minister ojo na ugite thirikari kethiro na kagita ga komo kagukinyaniria mirandi ya weti na mbere ni untu gutethirwa na mbecha kumania na gutewa kwa finance bill arite kagita kakuriungira karintere chia Nairobi South tora tukutari ne Anthony Kathenya. Now, the Gen Z millennials kile walanire ni nyomba jante tonkura ni kigoro kya muthenyo egoro Rais William Ruto ni alerithie ya jeshi batithiro bari kire maandamano maimwana bia Gen Z mala makwirigiro kuthithika muthenyo aro. Rais William Ruto kiuga polisi ni jikethiro ikiga wikaria barabarani jamu jwa Nairobi. The Kenya Defence Forces will not be on the street. They only come as a last resort. If the demonstrations will be peaceful, I promise you, the police will be there to protect the demonstrators. But the police will also be there to make sure that the criminals, the fellows who come to burn offices, the fellows who come to loot property, will also be dealt with. Rais William Ruto kiongagera kuga ati polisi no mpasito mikire ya Kenya bola kubatire kikatiba amuna kuthina mbere kugweta ati polisi ni barutire ngugi mbega kire maandamano maria maithukire bunge nene kiume kithiru amuna ogu. Rais William Ruto ni ogwetete maandamano mama mejurito ni ekinae. Those who respect the law must be protected by the law. Those who do not respect the law must face the full force of the law. That's how it operates. That's how we will have a society. The same way we must condemn
excessive use of police powers. But we must equally deal firmly and decisively with criminals who put the lives of other Kenyans in danger, destroy property of hard-earned earnings. There are many people, Linus, in this demonstration that have lost livelihoods, that today their children are crying. Waziri wa migunda Alice Wahome na akiumagire muthenya omde hele waziri wa mbele yake kwalili maandamano mama na kulimwa na bibi ya Gen Z gutigira kwina maandamano maokiri na thiri na matema wanangi bwa into janto. Indeed, it is hurting because you lose one Kenyan, that is a minus. It's not a plus. You lose a policeman, it's also a minus. You lose property, it's also a minus. You break people's properties, you steal, you burn, that is a big minus too. So let us also as media try to balance and call for peaceful demonstration, but also condemn loss of life because of careless police, but also call and condemn those who are using demonstrations to cause havoc and anarchy. Kile walanire bobo muthenya egoro Rais William Ruto alaugire miradi mingi lela limibanga ne thirikari yaomba gukwama nyuma ya gutejanirwo kwa muswada wa kigina amona guna ugite thirikari riu no mpasi ko bire kigina gya trilioni 1 kienda kuingia mibango emwe ya thirikari nene mialie ni Rais William Ruto kigwatu kwa mbaru ni waziri Alice Wahome. We have reduced the cost of living. We have done many things, even in the context of all the challenges that we have had. I am telling you, I came in and I believe I'm the right person to be in this space when Kenya is in a difficult position, because I believe I am the person who can sort out the challenges that faces Kenya at a point like this. Kuna vitu nyingine tutaondoa, si ndio? Na kuna yale tutawacha. Kuna yale tulikuwa tunafanya, pengine si emergency ama si lazima, si hiyo itakaa. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Antone, Rangi wa Kathenya. Itana mbere kurumira nteto cietu njokerete nyuma ya kagita gate kuraja na nteto nkuruki. Nataka kanyakika kathongika wete green. Yenange. Karibuni. Ala. Nontu mathaizeterere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigwa. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Tiwa ndume kairi. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukalania wa nyomba hiyo. Zuzu na ndene tosa. Afya Plus. Anki nenye kezirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanya ange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njere ne agweta
boroire no gure mabati original ja Rhino Mabati na jaga ukinyira ara kunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Rhino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rhinomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Rhino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719077077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719857754 kana 0799047279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Minista wa urimi aja nthigurune Mithika Linturi nonanitie witikio bwawe kiri gukura bunene kwa rwangi rwa majani. Aja nthigurune Linturi augite ati na nkanja nandi urimi bubu bwitite na mbere bubwega kinya kumane na wingi bwa majani jaria jendetwe ndene ya mwaka jumwe na nusu wake, na augite bari na mibango nkabo ya gutigira murimi wa majani ni agukura buru na kinya gukenera urimi bubu. Boniface Mwongera katutaririe. Na kwena wirigiro bwa kuendelea kuriba kimera kia majani ni nya kuingia morio toja gwetana mbere uria twitite. Eje ni hote mearie kwa ni ministeri meja nthirune Kenya bwana Mithika Linturi akeria ndikibante tothakenda shantu kwena arua are ugetena kwethirwa gikumiro litiwa ministry ewe mwathirikari Kenya kwanza moromo kirinde shori wa majani na nekyo nteto shimarire tyo. Since this administration took office in 2022, the total foreign earnings for tea were 139 billion. In the first year of this administration, we shot from 139 billion to 180 billion. That was 30th June last year. By today, and we've not sold the tea for June before we declare our budget and before we declare the second payment, which is popularly known as bonus. We have shot, or we have gone beyond 200 billion.
wagerithu bogitaalamu kirimo majani kana gichongo validation ja kwangerekana kwambirwa kionda iko brand majani ya Kenya ruterwa kiricho into bimwe bitumite majani ya Kenya chethro jena nkanya. The tea value chain is one that we promise this country that will ensure that we will look for greater markets for tea. We will make sure that we establish common user facilities for branding of our Kenyan tea. We also promised that we will endeavor to ensure that our tea gets into the national market with the brand of Kenya and that mark of origin. Minister Mithika Linturi akwareja nyuma kwethura kinenkanira mpumishi ithurano bya directors ba majani birabira ithe twinkyama ya IBC Meru Embu waziri Linturi netikaniria mpumi aria uritie bara barathurerwe Pedro bekunja shati chero nya blouse baringe ichembe nthi ukurona Pedro bagitira ntongoge chora barabereki manifesto jao. I urge the newly elected directors to immediately initiate the full implementation of reforms by reviewing the articles and memorandum of association of the tea factory companies to adopt the best governance practices. Once confirmed through the first special general meeting, I urge directors to undertake lotting that will guide the rotation practice to promote participatory leadership. Mungana jo 52 kumakirigana ajori ba majani warwashimira kwethura bethurana araba thuretere kithire baberu kana directors 52 factory mwake rotero Nyeri ni tirethuro ikithurana indi kulingana waziri Mithika Linturi no gitithurano bio bikethuro beitheka kimetwitite. Now since the elections of the directors at the small tea factories are over, we'll also be getting into the next phase where the zones will be electing their also representatives who will also finally go to the KTDA holdings to elect the KTDA directors. Ke report ranto Shoro TV weekendi kumaja kingina ngine kinye kimushisha Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mukaririgite wa kiama kia nopeo wa Jamiru niwe Julius Mbijewe ni akuromba mutario mathabu gukonera utumiri bwa mbecha cha mumeru kiri mwaka jwa thirikari jwa 2023-2024 akiuga kuombeka mpongeri ya budget niyo supplementary budget ni ratumirwe gutumira boboe mbecha cha Meru. Augite Meru niyo ikethirwa iri amuthia kunenkanira budget yayo ni kwithura mwaka jwa thirikari ni juraingirwe na gute budget iraretwa mbunge ni obisi ya ngavana toria kubati mutuikare na riboti Jenkuruki. Mukaririgite wa kiama kia nopeo Julius Mbijewe narombete kontrola wa budget kuthuja utumiri bwa kigina kia Meru mono kiria kiri supplementary budget gitikeje gutumika buthuku ikirikanwa supplementary budget eje yakurukirwe ni mbunge ya Meru bime bithatu mbere ya mwaka jwa thirikari jwingwe goro na mwena bou Daktari Mbijewe ariuga supplementary budget wetina kiguni buru. So hii supplementary budget utikia gutethia at all. No ndunyete omba kule pending bills no monga ukaja kuthithio kaire supplementary mwaka jwa thirikari jo kwambiria. No ntuntuko na ile rathithiru gutigere kiumia kimwe. Guti any money that would have served any purpose including the current expenditure ere kirikenda mbese chikitangwa naja mono chikiti development ine chiomba kwethera igeta gutumirwa kiri mantu ya travel accommodation nambi nayo kura control on budget check very closely na otegena to the peak budget iwe supplementary rather than executive itikeje gutuika over 300 million shillings chiomba kwethera ikiora cia mwananchi. Bunge Mbijewe ariuga ati na uma kaunti ya Meru ikethire tumirite kigina kiayo kionthe kia mwaka jwa thirikari jwa 2023
gwita mwaka jwa 2024 na kou ariuga Meru igata kigina gikinene kiri budget ya mwaka jwa 2024 gwita mwaka jwa 2025 akiuga mbeca iria citethirwa citumikite nicio cikongerwa kiri kujuririre kaunti ya Meru ibati kwamukira. It follows tukera twina top up kana kuongerwa tu ake ara tutigerire tutumirite. So consequently kulingana mathematics na economics baraba ithegi economics ikuonania mbeca cietu itulusite nigitoki cieta county nengi antore inde tumirikaja no tutombere kwa absorb in good time cietu ira ciareo. So we have lost again. Kingin Daktari BJ wanaugite kaunti ya Meru ni yerigite kiri kuthithia mbanjeti kiringithano na kaunti ingi akiuga mbanjeti jari onatoka yomba kurikia kuthithwo tariki 14 mweri Juju. Na counties cionthe cia Kenya nirigitio kurukia budget imwa Kenya tikurukitie budget ya Meru iria tukona ina public participation aramisi na kou pageretie muno ria budget yoba kwithia kirikia ni akuini tariki 14 na thina ye yonthe yumanetie no tero executive rwa governor kwithia athaite buru atiketie budget ndene ya county assembly of Meru agikiraga mantu yate kumenyekana cha kwithira kiugaga mbeca ciomba kugitwa cia ng'ombe na ikagitwa cia mandibut na ikagitwa cia roje. So mwanka na arua county ya Meru turi nyuma kiri mantu ja budgeting process. Bwamuthia Daktari BJ waruga mwanka jwa thirikari jura ingirwe kaunti ya Meru itegunikite na murandi kinya jumwe jura jomba kuonanwa kuma kiri wathani bwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. It's unfortunate nonto mwaka jwa thirire gute tangible development ithiti ndene county na gute department iri omba go operate, and even now there is no single department in Meru County yomba kwithira yo operate at all na makes up yombe ireti nonto bo incompetence ule mikuritangugi bwa governor kugwatanira including the executive bakale mo command device and therefore department chiarungama. Kiripotera Ntosha Weru ria kwa rieto ni Mutugi Kare. Kiama mwanya bia miraa irionya mita na kinyake mfatani batumite ntumwa kiri arimi na biashara na kuboria batigetikirie kwendia miraa na maguri janthi baugite gwakagita arimi ni bethiritwe bakithangikwa ni itonga bira biguraga na bei ya nthi indi bo beta mbere bakendia na maguri jari iguru. Dennis Mugendi katumenyithie nkuruki. Kimera kia mirano kiribire gitine na boi kiragi kwirikana biashara bang'ania ibarathithirie nkireba mucino Nairobi kubanga uria bakeneka magurija mira nteto ciumburitwe ni mutongiri wa kiama kia mira gia Kimfata Kimathi Monyo Meriti Ngozi wa Nyamita na bangi baria bakumeiria arimi na biashara bonthe atirukwaniria mbeu na bakeji gwitikiria kwinamia magurija u kwi mucemano yathithikite Nairobi yoro yura yo biashara bara batuma mira Mugudisho bonka batausisite Ameru kana biashara bara bethra bakitangwe mawa ba Somali bonka barathithiri mucemanio na baua mira ina me mauri ara yari thai ba seta mauri ara bara setere na mauri ba ya ba setere ya tumba kuromera ngarama ekuruta mira mundene kuringana na itari de kuritangwe antu bagomba kutura baitumira generator kuringira rui kutumira stima anto abaingi thai bareme toimanchumba thai babaingi baikona mere kwanjie kuona tubesa baretere kuyukia loan kia antu bara bomba utumira na bangi beta bankine bayukia mbesa nigenda bomba kubwithe mira yo na mbesa monka thai na bo arimbau kaba kwendo soko nyuma renge nigenda bomba kuthura ni a biashara bara bethra bakenda ko ya mbesa imbige muno kiri kitundu kia mira na rabenda cia nonto tugenda kumenya tundu kia mira na muntu wenthe ukwibwa sauti ekwa na ukumeke ngogo aurie tundu kia miragi kwenda sombesi yana ndene Mugudisho market nonto kikuo nigenda bomba kumenya mbesi ira tukurirwa na ira bakuthenda kuoya ni ira mbige muno barendo twethie ngombo cia mira kuka tukwira arimi na biashara barankaritie kana barante taira nkibera baeta wasiwasi na mira utemireke nama baturi mira wete smart batitha bakiaracia
lakini mira ya itia ido banjiria kwa iba mira iba bakaraira mira ande kubwethe michemanio kuwa ngwenda kwera sumari imwe broker wetwa Hussein Saidi Hussein Jis era rero na group yenge ya muchemanio Nairobi yokuethia mira yokuethia yokwareria mauri ya mira lele yokwareria mira manto ya Ngrendi mauri ya reka urwa twebera basindwe na tonto ba manto yaja bali wakinya gukathithika musemani jwa arimi na biashara bonde wika mawatho na mitaratara na uria akajauna agaikwa nchandi so naindenda kwa piliki antu betu barimba mira nkibera na biashara weta muntu ya kwirwa mauri ya kwina ayukia mbesa eta kuria murimi nawe murimi uketegeria kwende mire ku no ntumire wi na ngarama imbinge nerie mundene na bakuria no nto agreement ira benyo ira twaromere turuwa tutuganda agreement yu yunwa ira ntu batwikitire makatel ango ndobera agreement yu thai ne kuwa lazima bende mira mugundisho negetherete tabakare andege na ngarama na bare fainda ire kuyuko mugundisho abiashara bai Nairobi ko wende kenda to bayinyire bumenye kau utero bakayarega mira eta kabagonda kyo bustura na bugendele runubwa tukia kompia thogoira twinacio ira cianthi ya Kenya yetu maorio ya mira yaraba thoba ikiura nayo kibaraba baenderia nao yatina ma kwa urira yonto turumite musimu ngaine mira ni yari nthi sana na bao turi arimi twina ndo shukuru na twina baraba nginya Vene University kuthomethia kwa urira mira yetu ira okokira kidogo nenkwira Somalia barabe na una iro ibakuria bakiwa price ira bakwenda mira euro nio batunya tu no tu ni musemano yetu turi arimba mira na turi abiasaba mira tugo tumetu ginya ba tukiumia tute kwenda tura ma tu nkombo aki cia bana tugutira ngui birankera arimi beto begembe batu eitari ukinya kinya ba to sema ni musemano yetu na tuko mira antuko fulani na fulani ite tuwa mwanka rira matako yetu kana ria antu bamba kathikiria bamenye kiriro kietu te makatel na ya Nairobi bona mire witia mbesira cio opungua bakaua na bendele kunyanyasa no murimio aiteithirwa mauri ngari cieta na mira mbere ni ciari cia antu ba miru rwari utinya ngari imwe yitha wari mumiru enda ciembere nya thoko ene ukeri kukinya kuma o wita Nairobi cionthe ni cia Somalia ko ba turi arima mira itwaite nkombo na itari ukinyaria kuikombwa na tukaria kuithwania twengwa twatura okombo ne bo mwanka otirio na bari tuokira baitithia bakaua mire witia muno ni name kia kinya ya fulani ni name tuture kuri mamira kwa orone ka ethirire ibo bakwenda tuthirie mira yetu kwari mbeto tuimenyere sana na twitho tukiaria sauti imwe tuwa mire nya ba tusema ni musemanio mire yetu tuwa weta muntu to mire gembe no tu twakubiciti twi aba tu ya mira inkubaromba thai itugire twatanta tui nainya wathira ni antu barabo pinga bei thaira mira yetu yanja ukira batwe tukumenya narabaria na itubamenya kinya batu tukwenda wita twithugire twanjensi twita tubaswe narabari Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, County ya Meru. Ngatho cia mwanya kugwatanira na bao twikire nteto cietu ceru themwe thaa 3:30 niji na inge nkuruki Beta Maureen Kinya, Antonia Christine Wanjiru, mwonanirio to mathithio ni Purity Richard.